Здраво прајлален. Мангавате вакиравту менге баши јек свето девлескоро лил, со вакираеле и Библија, или свето писмо. Преку и Библија одевел сика велепеа менге, вакирела менге кобор мангелемен, хемсар шаја менте пенджарале. Ки Библија и си дуи побаре делја, о Пурано завет, хем о Нево завет. Солдуј делја тари Библија, рачуни не на песар е девлескоро лафи, хем солдуј тане бут важна менги. Андреки Библија и си повише делја, со мен вакираелен лила. Ки Библија и си шоврдеш у шов лила. О лафи Библија, тано гршко лафи, со значинела лила. Ко Пурано завет, и си триандо една лила. Ко Нево завет и си бишефта лила. Значи, савкупно, шоврдеш у шов лила. Ко акава видео какира лафи хари по-детално баши о Нево завет. Састи Петаро девел ја верпути, шајте кира лафи повише баши о Пурано завет. Ко Нево завет и си штар Евангелија, а да лафи значинела радосно хабери. Ко акалалила пишинела баши Исусескоро живото, лескоро мериба, хемсар воскреснењјатаро муле. Акалаштар Евангелија, курански шајте вакиренпе о Инџили. Викинаелен спрема о анавата романо шакој пишингелен. И си Мате, Марко, Лука, хем Јован. О Мате хем о Јован сине ученикија е Исусескере. Значи ола сине сведокија баши обукја со о пишинена колил. О Марко хем о Лука пишингелава со шунге таро очевиција. А калаштарлила сине пишиме ко различна времја, ко различна тана, таро различна маноша. Ама сика венамен јек порака баши у Исус. После и си јек лил баши историја е црквакири. Сар почмингјате ширинелпе акава порака баши у Исус, пало о воскресение лескоро. Вики наеле дела на апостолите, или само дела. Акава лил пишингја Петаро Лука, о исто манош кој пишингја о Евангелие според Лука. После си бишу јек посланија, или писмија, со сика венамен баши у Исус, хемсар требела јек верникот е живинел. Повише таро акала посланија пиши месине таро апостол Павле. Овсине бут религиозно јудејско водачи, кој роделене е верникон кој Исус те фрделен ко затвор. Ама о Исус јавенгјапелеске таро небо, хемо Павле уло коркоро следбенико Исусеске. Вакираеле апостол, со значинела бичавдо мануш. Соски о Исус бичагјале те проповединел ко цело свето. Хем ко крајо и си јеклил со викинале откровение, баши и иднина, со као а кавалил пишингја Петаро Јован, кој пишингја о Евангелие според Јован. Ака направилен те дикахари ки кој е чип пиши мисине и оригинално Библија. А мен авдие шајте читина и Библија ко македонско превод, или англиско, или илјадници јавера чибја. И си разна преводија. Ама оригинално о Пурано завет си не пишимо ки старо еврејско чип, а да си не и чип е израелцонгире. О Нево завет си не пишимо оригинално ки старо гршко чип. Ако мангајте хајлева поточно со значинела јек лафи, пример, ки Библија, шајте ди како оригинал, ки еврејско или гршко, онлайн шај секојте читинеле. Ака на некој шај капучел, ако о Исус, хемо прва христијајна, сари не сине евреја, тогаш соски о Нево завет најне пишимо ки еврејско чип, соски пишимо ки гршко. Аке ке објасни нафтуменге соски. Која време и најпознато, најширими чип, сар заеднички чип, познато сари ненге ко источно дело околу о Средноземно море, си не јек врста старо гршко чип, со вакираела кој не.
Hem еврея, hem не еврея, будут шукар джаненайне, ака чип. Будут еврея чак на джаненайне и еврейско чип. Grčko si ne lenge majčen jazik. Znači, najne ništo čudno kolava so pišinge o nevo zavet ki grčko čip. O hristiјане секако верујнене дека саулила ки Библија таро девелтане. Соски Библија вакирела дека о свето писмо тано вдахнујмо таро девел. А да вазначинела дека е девлескоро духо водинела бири меманушен те пишинено лафија точно од девел сарсом ангела. Значи и Библија вела таро девел, ама ов користингја плебири меманушен те пишиненла. Ајде те читинакате код дуито Тимоте, 3 глава, дешу шофто хем дешефтато стихо. Ка читинале ко романо превод. Цело свето писмо тано таро девел вдахнујмо, хем тано корисно баши сиклоеба, баши те хајлова ко те амарај грешке, баши поправиба, хем баши воспитиба ки правда. За да те овол е девлескоро мануш, совршено спремимо, баши секова шукар дело. Дикена акате дека о свето писмо или Библија, а вела таро е девлескоро духо. Хем корисно ја менге, баши буд пукја. А мен кој сем верник ко Исус, требела те читина или те шуна и Библија секова диве, сар амаро духовно маро. Панда јек стихој си, ко дуито Петрово, 1 глава, бишто хем бишу јекто стихо. Исто ко романо превод ка читина. Джанен акава англедеро са. Ни јек пророштво, ко свето писмо, наштите толку и нелпе кој сарма ангела. Соске никогаш о пророштво на ало тари манушика ни волја, него о света девлескере мануша, кирена сине лафи води ме таро свети дух. Значи прајладен акала девлескере лафија на але таро мануша, него о дух свети, е девлескоро духо, води нелајне пе света манушен. Е ака на прајладен, некој вакирена дека и Библија мени митани. Ама акава нане точно. Нанелен нисавал доказ, ако пучаја ола наштите вакирена менге кој кер ги адава, или кога, или коте, или сар, соске на не доказ. Напротив, и си буд доказија дека и Библија сој сиемен авдие, на не мени ми, него араклитани таро девел, хем веконцар, а чоле исто. И си, например, илјадници пуране ракописија, ки еврејско хем грчко чип, ко музеја, ко разна пувја, со шајо научникија слободно те истражи ненлен, со докажинена дека и Библија на не мени ми. Исто агјари си илјадници буд пуране ракописија преведи ме, кој ја верачибја, исто ко музеја, со потврдинена дека и Библија на не мени ми. Одевели способно тара кел по лафи прајладен, о мануша на не посилна таро девел. Ко крајо прајладен, ако мангенате джанен повише баши Библија, најшукари те читиненле или те шуненле лично. Ако наđанена буд шукар те читинен, или наđанена шукар гаджикане, шајте шунен дејля тари Библија, ко romanibiblija.com. Шај преку и Библија те запознајнен тумен е дживде Исусеја, кој уџерела тумен таа вен лесте. Одевел нека благослови нел тумен прајладен.